برنامه تایبت اندام کنسر و براکجی که مصطفی کاراسو بو میوان برنامه تایبت یا مدیا خبر کاراسو تجدید سر ربراپو نیزیکاتی سی پی تی بینگا واجر ربراپور آزادی روز 8 آذر و برخدان گریلاین آزادی یال دیجی داگرکریا دولت تر بدن رخینه برنامه تایبت ایشف بدم آمده ساعت 20 در رادیو دنگ geldi. رادیو دنگی گل دنگی توی هواتیا جناب منوچان رادیو دنگی گل ماشکو دارن هجایی رو 5 آذر 2024 سهشنبه بروکسل ساعت 19 لآمده 14 گودرن هجا منوچین نواروژه پیشکش بکن پیشی چند سنوچه پاریزن ربرا پوش بو هفدیتینه سالیدان کرد فرماندار دوزان چولک بو بونه 8 آذر بحثات کشناج بو آزادیه کرد یه پیشلی ایتالیا هفدیتین برای درانه کرد لی ایرانی ده ساله که ده بکی مانی 834 کس هاتندار بکرد لی طبقه و 10,000 دار ورن چانده بله گودرین هیجان نهاج برفره بلتنامه یک سرم بره خوابدن هفدیتنا پارێزەر ji bo karibin biçin îmiralê û rêber a pora hevdîtinê bikin serlêdan kirin. Rêbera bu 25 salan li girtîga îmiralê dibin tecrîtekî giran de ye. Bi temamî têkiliya wî bi derve re hatiye qutkirin 36 mehên tu agahî jê nayê girtin. Bêdengê saziyên nav netewî li dijî tecrîtî dewam dike. Saziyên Devleta Tirk jî bêdengin. Herî dawî CPT çû Tirkiye li bêyî ku biçe îmiraliyê vegeriya. Li hemberî vê bêdengiyê li zêretirî sed girtîgehan grêva birçîbûnê dewam dike. Serlêdanên parêzeran jî bênaber dewam dikin. Ji parêzerên birî heqûqa Asad Salê Raziya Öztürk, İbrahim Bilmez, Emran Emekçi û Cengiz Yürekli ji bo hevdîtinan li gel Rêbera Po û Ömer Hayri Konar, Hamelî Yıldırım ve İsya Aktaş serî li ser dûzgerê Komara Borsa û Müdüriyeta Girtîga İmraliyê dan. Heta natu bersiv ji serlêdanên hevdîtinê re nayên dayîn û piştî bi mehan ji parêzeran re tê gotin ku cezayê dîsîplînê hene. Ji bo tecrît were şikandin gelê Kurd û dosyên xwe bi çalakên cihêreng li her derî cîhanê di navatê kuşnê de ne. Fikrê rêber Apo fikrê mirovahî giştiye û ji bo mirovahiyê giştiye. Gerek dike mirovahî li rêber Apo xwedî derkeve. Azadiya fîzîkî ya rêber Apo erkekî exlaqî ya mirovahiyê giştiye. Azadiya fîzîkî ya rêber Apo tamamkirina azadiya mirovahiyê giştiye. Belê girtî Vedat Hasaz jî got li girtîgeha Kavak Tîpasê işkence tekirin. Girtiyên ji doza PKK û paşkê satrojin ji bo azadiyê Rêbera Po di grêva birçîbûnê de ne. Grêva birçîbûnê li girtîgehên Bakurê Kurdistanê Tirkiye di çerçeveya pengava ji Rêbera Po azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî 27 mijdara 2023 dest pê kir wê heta piştî hilbijartinê Sûriyekî adarê bi dûrveger dewam dike. Yek ji girtiyên di grêva birçîbûnê de ye Vedat Hasaz e. Vedat Hasaz diyar kir ku ew li girtîgeha Kavak Tîpasê girtiye û di grêva birçîbûnê de ye wiha got. Gardiyan li gerîna tazî li wan ferz dikin û şikence dikin. Vedat Hasaz îro bi malbata xwe re axivî got ji ber ku di dema ji Martinê de hevalên me ranebûn serpiyan êrişî wan dikin işkence li wan dikin. Dema ji bo lêgerînê tên jî lêgerîna tazî li wan ferz dikin ji ber ku hevalên me ev yek qebûl nekirin rastî êrîşan tên. Hevalên me di grêva birçîbûnê de bi pereyên xwe awafekî semawer û televizyûn kirîne. Li rêveberiya girtîgehê nadin wan. Li vê girtîgehê sepanên keyfî di Meriyetê de ye. Vedat Hasaz dazanên wan daxwazname dane dadgerî înfazê û wiha dewam kir. Tu bersiv nedane me. Belkî gardiyanan daxwaznameyên me nedane komîtê înfazê ji xwe rêveberiya girtîgehê weke mafya û çetiyan kar dikin. Her dem ji me re dibêjin ev rojên wên xweşin. Hûn ê bibînin bêka em ê çi bînin serê we û gefan li me dixwin. Em dixwazin dengê me li her derê bibîstin. Divê Komalayê Mafê Mirovan, rêxistinên civakî, partiyên siyasî û parlamenter têkildarî van bin pêkirinan şandeyekê rêkîn girtîgehê.
سپیتی چما نچو سردانا ایمرالی پارێزەر رنگین ئەرگول دەربارەی نەچوونە سپیتیا ئیمرالی دەژە ئاژانسا مێزۆپۆتامیێرە ئاخەوێ رنگین ئەرگول دازانین سپیتی ئەرکا خوا پێک ناینە بووە پارچێک ji سوجên dewleta Tirk wiha got divê em vê helbesa sipîtî tenê bi sipîtiyê ve girê nedin sipîtî girêdê Konsey Ewropaya ne serbixwe ye parçek ji siyaseta Yekîtiya Ewropayê ye ji bo vê jî divê em helbesa sipîtî bi polîtika Yekîtiya Ewropayê ve girê bidin ev jî peyman û rêzîknameyê sipîtî dike bin pirsê rengîn ergül dazanê sipîtî dadgeha mafê mirovana Ewropa Komîteya Wezîran a Yekîtiya Ewropa weke mekanîzmaya şopandina navneteweyîne û wiha doman ev sazî dibin banê Konsey Ewropa de kar dikin li parzemîna Ewropa xebatên xwe birêve dibin parzemîna Ewropa jî duwarê mafê mirovan de xwedî îddiaya ye li em dibînin ev mekanîzma li gorî peymanên mafê mirovan û qanûnên gerdûnî tev nagerin dadgeha destûra bingehîn li Tirkiye jî erka xwe bi cihnayîne ev rewş bi hev ve girê dayîne û rewşekî siyasî ye şerê cîhanê sisiyan bûye bahaneyê van saziyan ku er komisyona xwe pêk neyînin ji bo vê divê gelê Kurd û raya giştiya cîhanê bikevin nava tevgerê ev kiriya rometa tevahiya mirovahî eleqedar dike zêdetirê sû û şeş mehin tu agahî ji Rêzer Abdullah Öcalan û sê girtiyên din nîne derbarê saxa îşkence li wan hatiye kirin de tu agahî li gel me nîne mekanîzmayê navneteweyî jî bêdengin parêzer rengîn ergül dazanî lazim e ji meclîsê heta kulanan hemû mekanîzmayên li Tirkiye bêne bikaranîn wiha got pêwîst e dewlet û desthilatdarî werin mecbûrkirin ku mercên bi Rêza Abdullah Öcalan rast bikin û tecdîtê bi dawî bikin Bijin jiyan azadiyê ber bi heştê adarê ve. Sed sala bîst û yekemîn dê bibe sed sala azadiya jinê. Em ê civakê biparêzin, berxwedanê geş bikin. Em ê nasnameya xwe, destkeftiyên xwe, qadên xwe yên jiyanê biparêzin. Pelê niha jî berê xwe bidin nirxandina fermandar Zuzan Çewlêk dibêje bi pêşengê rêbera Po tevgera azadiya jinê gerdûnî bûye. Fermandara biryargeha navendiyê Jasirê Zuzan Çewlêk di hevpeyvîna xwe li gel Anefê de bakişan ser têkoşîna ji bo azadiyê. Zuzan Çewlêk diyar kir ku tevgera azadiya jinê Kurdistanê şansê herî mezin êjin û civakî ye û wiha doman. Yê Jasar ne tenê şerê çekdarî diwarê hişmendî û felsefî de têkoşînê dike ji bo vê lazim e gel bi taybetî jî ciwan zemîna xwe saxlam bikin deriyên vekirî jî dijmin re bigirin derfeta bersivdayînê bi her cûreyê şêwazî pêk bînin dijmin hewl dide Kurdê klasîk bêçare yê koletiyê qebûl kirê zindî bike rêxistina kontra gerîla Hudapar li Kurdistanê bi vê rolê radibe barzanê bi dijmin re hevkariyê dike dijminê jinan e sîmsarên olî ketin xizmeta dijmin ev hemû hewl didin Kurdê kule zindî bikin jinan bi tecawuzê kuştinê hestiyên zarokên wan terbiye bike û ciwanan bikişne nava çalên tiryakî wan bike amûrên her cûrê qirêjî lazim e em nehêlin ew karibin li Enqerê gundekî Amedê kulanên Şirnexê Qamişlo Hewlêr Silêmaniyê heta şîvanên li Çiyan bigerin polên dibistanan kontrol bikin û agahiyan bigirin pêwîst e nikaribe ferdekî tenê jî ji civaka me qut bike di dijî me bikar bîne divê em dijmin û sîmsarên şerê taybet hevkar çetên foşê bazirganên tiryakê ku jerên jinan xeta xıyanetê mehkûm bikin Zuzan Çewlêk dazanî ku yê Jasar xwedî paşa roj û ezmonekî mezin a rêxistinê û têkoşînê û wiha doman artêşekî radîkal a azadiya jinê ye û bi vê hişmendiya dîrokî tev digere yê Jasar li ser bingeha tespîtên rêbera Po yên rizgariya jinê xwe bi rêxistin kiriye li ser hîmê gêrlatiya modernîtê demokratîk tê dikuşe rêbera Po behsa şerê gel ê şûrajgerî kir gerîla xwe dispêre vê stratejî ev jî hêza mirov a serketiye pîvana teqez jî serketine azadiya rêbera Po û pêkhanîna şûreşa jinê ye hêza bi rêxistinkiria aktiv ji bo sed sala 22 şansekê mezin e bi têkoşîna gerîlayên yê Jasarê li rojhilata navîn Asya û bi giştî li cîhanê di nava jinan de hişmendiyekî azadî derketî holê di vê şerê cîhanê sisiyan de
قادر ناکوک پر زیده بونه آرمانج اوه پیشی لپارادیگما شهرستان دموکراتیک بگیرن ناوند شهر جهان سیسیان جی ایمرالیه تجدید و اشکنجه لسر ریبر آبویه و که جن دوی ام تکوشنا خوامزن بکن و که یه جا سره منی قاش و پلانسازی پیویز کریه آرمانج و استراتیجیا ما آزادی ریبر آبویه آزادی همو جنانه و گلیمه لسر اشتهادار جیزوزان چولی گود هشتهادار لسر اصلا گردونی یک کرنا هشمندیا تکوشنیه اف بویه ایفاده دسکتین تکوشنا آزادی جنه ریبر آبو ده سالا 1980 ده ایدولوژی آزادی جنه ده هشتهادار ده دیاری مجنان کربو و دوی واته ده هشتهادار سالوگرا پیدوی آزادی جنه یا خودی ناسنامه بردوزیه پیوسته ام به هشمندی و جدیته ارکن خواه پیگ بینن لکولانان لدبستانه لماله لهر قاده لگریلا لبرخوا بدن و سرکتنه مسوگر بکن به پیشنگی دروشما ریبر آب و میماره ویا آجن جان آزادی قادان تجی بکن خواه جواکا خواه ریبر خواه و ولات خواه رزگار بکن بله مجلس جنان آسوری کنگرسال و کن مدیجی هشتهاداره پیروز کرن مجلس جنان آسوری جبو هشتهاداره روژا جنان آجیهانه پیامک وشان هشتهاداره پیروز کرد و هاگود و کشنه سوری دوی ام اصلا تکوشن و خبات مزم بکن جبو خدمتا خبات حقوقی دموکراسی ناوندی جبو آواکینا سبروجه که به اوله دموکراتیک و پررنگیج سوریه این را ام باوک هین مزنتر کار بکن کنگرسار جی دا خوینک دا اوگود هشتهاداره میراته که دیروکیه که به فدکارین مزن آجنان حتی ایرو هاتیه کنگرسا بالکشان سرشره لکردستان فلسطین سوری سودان یمن ایران افغانستان بلوچستان امریکا لاتین اوکراینا میانمار و گلک دورندن واگود افشار بونه بنگه قرکرنا جنان لی تاوی همه ایشانجی برخودان جنان آبه وستان دوام دیگه دوی باوریه دنه یکانه هزاده کاره نتو پرستی فاشیزم باوکسالاری کولونیالیزم و هر جور ظلمه تیک ببجنن دوی اف هیز به هفره به اراده که ریخستی تکوشنه بکه و 100 ساله بیسویه که بکه 100 ساله آزادی جنه کنفدراسیون جواکین کردستانی لآلمانیا کن مدیجی ببونیه هشت آدار داخوینک دا وهاگود تکوشنا آزادی اجنه با پارادیگما آزادی اجنه یاره برا پو هر روش بهتر خورده به یک شرط سرکه یه مسوگر کرنا آزادی اجنه شکاندنا تجدید لسر ربرا پو و پیکانین آزادی و فیزیکی جبو ویجی تکوشنا لدیجی تجدید ده همان دمیده تکوشنا جبو آزادی اجنه کنمده بانک لجنه ترکیه کرداکو لدیجی پولیتیکن تجدید انکار و امهای دسترادری اردوغان ای فاشیست و هفکارین وی تکوشنه مزم کن بله د چارچوب هشتادره د طبقه پروژه چاندنا 10,000 داران هي گودارن هجا دستیا جنگی یا رهبری خاصری دموکراتیک اکانتونا طبقه یا هریما باکروشلات سوری 14 چلی سال د انسیاتیف اجبو چاندنا 10,000 دار دا دست بگیرن اف حمله کمین آ چاندنا داران لکانتونیا دستی دسری ده 600 شتلین داران لپارزگه ها گرن چاندن و هینا اف پروژه دومن حتی زانین ده قناها دویمین ها پروژه ده دستی 500 شتلین نوین داران چاندنه و ده لهمان پارزگه هفته ها بیجی 500 شتلین داران بینه چاندن شتلین کوتین چاندن جی جور بجورن دستی دوی دمید هول ده بریادانینا بورین افدان و توربینان آویجی شبو داران پیدا بکه هر وها جهندن جبو چاندن تنه آماده کرن هجمار گشتیا دارین که هاتن چاندن جی 1100 لالیدن ده چرچوه هشتاداره ده جنال کانتونا جزیره لنافچه چلاغا دست به حمله پاقجی کرن کنگراستار اندامین سازین سیویل خدمت گزاری مجلس نافچه مجلس مالبات شهیدان شهرداری گل اندامین احتیاجنین جوان و تفگرا جوان شورشگر پشتاری گری بود پاقجی جروجاوی نافچه دست بکر تاخن لروجاوا پارک و سوکا ناوندیجی دوام دیگه و تینه پاقش کرد. بلی لانتالیا پیشنگا هشتهاداره هاته وکرن ببونی هشتهاداره روژاجنین جیهانه پلاتفورم جنی آنتالیا بدروشما ام بسرلدانا رنگجنه بر به
سبروجان و دمشن پیشنگی هک بکر پیشنگی و حتی ده آداره لگالری هنر آیدن کانزا وکری با ده پیشنگی هده وینین دریا پولاد جه گرتنه و ناورو که تابلویان جی جنین هاتنه شهید کرن دایکین شمیه و جنین راسی دستریجی و تندی هاتنه دریا پولاد دفکرنه دا آخوی و گوت من ببونه هشت آداره خواست جنین هاتنه شهید کرن زاروکین کو هستین وان دو قوتیان ده جدایی که وارد نشاندن جنین راسی دستریجیان هاتنه و جنین دبن اشکنجه و تندی دنه بکم روژف زخت و زورا لسر جنه دسپیکا سیستما باوکسالریه جن یکمین چینه که دو هزاوی هاتیه داگر کرن من تکوشنا جنه دوینین خود نشانده دا خوازا مجنان آزادیه اف جیتی واتی آوا کرنا بنگه ها جیانا و کب و آزاد جبوه جی دوی تکوشنا ما دوام بکه پشتا خفتنه جی کمال عبدالموسا دنیز آده و هاتی جی ترکان سترانگوته بله هلبت ببونی هشته داره دالیدن دجی تکوشنال دجی تجدید دوام دکه پارێزەر ئیتالی گۆدی جێژگو تجدید ئیمرالی پۆلیتیکە دلگاسیون حقوقناسی ناونەتەویان لە دجی تجدید کو 12 پارێزەرین ji سوید ئەفریقا باشوور ئیسپانیا ئیتالیا و نۆروێجی دناو de cê digirin li Tirkiye Kurdistanê rêze hevdîtin kirin ji delegasyonê parêzerê İtalî Nicola Guidice ji anê fêra xwe wiha got binpêkirînê mafan li Îmralê ji binpêkirînê wêretire û tu îzahata wê ya hiqûqînîne em weke çavdêr gelek binpêkirinan dibînin û dibihîzin te qas tecdîta li Îmralê ne tecdîtekî hiqûqiye polîtîk e tecdîta li Îmralê پراتیکێکی سەروەریە ئیزۆلایکردنە دژمناتیە پۆلیتیکە ئارمانج شهولێراکردنە پارێزەری ئیتالی دازانی کو لەسەر ماسییا کورد خودی gelek ئاگاهیانە و لەسەر مەسەلەیە کورد خودی gelek ئاگاهیانە وهاگوت نەچارەسەری ڕاستەڕاست bi tecdîta لەسەر rêber لەسەر عەبدوڵاه Öcalan ve tekildare de pêvajoya çareseriya di navbera salên 2013 û 15 de her tiştî ber bi şahiyê ve diçû lêrakirina masiya aştiyê bandûrekî neyînî kir yên aştî red kirin bû sedem pirsgirêkên li rûşlata navîn kurtir bibin ev rewşa bêheqûqî bi rewşa polîtîk re eleqedar e ji çarçoveyê siyasî wê de tire mafên tekekesiyên Öcalan jî têne binpêkirin parêzer Nikola Dazanî ku dema vegeriyên welatê xwe dê tiştên dîtine û bihîsîne bibêjin wiha got bi taybetî derbarê tecdîd îşkence û zextên li girtîgehan em ê zextê li saziyên xwe bikin ya girîngtir jî ew e ku divê ev pirsgirêk ne weke pirsgirêkeke hiqûqî yan jî qanûnî weke pirsgirêkeke polîtîk were zanîn û li gûrî vê jî tevger çêbibin lazim e saziyên Ewropa bikevin tevgerê dewleta Tirk niha li rûşlata navîn aktûrekî xeter e divê Ewropa vê rewşê qebûl neke Belê 100 sala 22 100 sala jinê ev pênase timî tê bikaranên baş e çi dibe sedem ku jin rabin serxwe vê 100 salê bikin 100 sala jinê dosyeka me heye em lê guhdar bikin ev demek dirêjê tevgera azadiya jinê pênasiyê 100 sala 22 100 sala jinê gotû pêş dike ev gotin li gelek waran de deng veda bû sedem têkuşina jinê bilind bibe lezê bide xebatên avakirina pergala alternatîv ya ku yek ji xebatên xweser û taybet a jinê û tevgera wê ye Geloçima 100 sala 22 100 sala jinê û nîşaneyên vê çi ne gel pergala kapitalîst a xwe dispêre mêr ku ev 5000 salin heye were analîz kirin dêbê dîtin Bêka ji ber vê pergalê jin çi qas hatine kuştin û qetil kirin pergala dijminên jinê ye bê ku pergalên nû yên desthilata mêr û jina kuleçêk e ne gengaza xwe bidomîne ji ber vê lazim e li hemberî zext û pêkûtiyê timî berxwedana li ser esasê azadiyê jinê hebe bilindbûna milîtarîzmê ji bütçeya ji bo şertê ve qetanin diyar dibe 2019 li cîhanê yek bêhnûk 917 trilyon ji bo şer hatiye ve qetandin ev jî nîşan dide di 100 sala 22 de şerxwazî çi qas bilind bûye têgotin di 100 sala 20 di şeran de di navbera 136 milyon û 148 milyon kes hatine kuştin lê nayê zanîn bêka di vê sê çayreka 100 sala 22 de ku şerê cîhanê sêyemîn heye çi qas mirov hatine kuştin lê em baş dizanin yê herî zêde ji vî şerê ji pergala xwe li ser zextê xweyî dike herî zêde jin û zarok qandûr dibin
Pergala kapitalizmi bi talankirina xwazayê, bi çewsandina jinê, bi serkûtkirina çanda civakiya berxwedê, bi mijandina keda ketkaran xwexweyî dike berbelav dibe. Ev krîz û xeyranên netew dewlet û desthilat dafirîne, sermaye kurewî zêdetir bi hêsanî berbelav dibe. Civakên nehemberî netew dewletan li berxwe didin têne qirkirin. Bi polîtikayên bijavtinê serjimarî kêm dibe. Fuhuş, bikarina tiryakê, jana dijîtal, sîxurî, bêkarî, xizanî zêde dibe. Bi van rê û rêbazan civak têne teslîm girtin. Ji bo malbata xwe dispêre pergala bavek salar bê parastin, kûrtaş tê qedexe bi vê dixwazin zexta li ser bedena jinê zêde bikin. Zarok anîn zêdetir teşvîk bibe, ev ji yek ji polîtikayên faşîzmê ne. Çanda tecavüzê, şiddet, kulekirin, êrîş û kuştin bi destê artêş, çeteyên paramilîter û polîsan çê dibin ku girêdayî dagîrkirina xakê ye û ev yek bi plan çêdibe. Di şerê dema şerê cîhanê yekî de dewleta Tirk li hemberî Ermenî, Asûrî Sûriyan û Kurdan heman polîtika meşan. Komkuja Dêrsimê qasê qetilkirina Kurdên Elewî be, di heman demê de qetilkirina jinên Kurd e û bi vê rastiyê derbasî dîrokê bû. Di şerê cîhanê duyemîn de naziyan li hemberî jinên Yahûdî, askerên Rûs ên ketin Berlînê li hemberî jinên Alman, di salên heftî de artêşa Pakistanê li hemberî jinên Bangladeşê, artêşa Amerîka li Viyetnamê heman teşkirin. Kampên tecavüzê ava kirin, jin qirkirin. Di salên notî de sirpan tecavüzê bi te hezaran jinên ji Bosna kirin. Li Iraqê di dema rejima Saddam de dema enfalê jinên Kurd û Şia hatin tecavüz kirin û revandin. Bi vê rê û rêbazê jin ku jî hate dumandin. Li Ruanda, Liberya, Sierra Leone'yê di şerên hundirîn de bi sed hezaran jin hatin tecavüz kirin û kuştin. Di dîroka nêz de jî Daişê li Şengal, Iraq û Sûrî, Boko Haramê li Afrika bi hema rêbazan jin qirkirin. Dîsa dewleta Tirk a êrişî Bakur û Şilatê Sûrî dike li Efrînê û herêmên dagîrkirine heman polîtikayan dimeşîne. Dayikên aştê jî gotin guh bidin daxwazên me. Bi duruşma ji bo adeletê em tejî têbişkînê ji bo aştî em bibin dengê zindanan li wan Amed, Mêrdîn, Êlih, Mêrsîn, Eden, Estenbolê, İzmîrê bi heman armancê çalakê nûbet adeletê hatin destpêkirin. Dayikên aştiyên Botanê derbarê tecdît û grevê birçîbûnê ji ajansa ji Newsêra axivîn. Dayika aştiyê Zere Atêş diyar kir ku bi salan e ji bo aştê li berxwe didin wiha got. Ji bo mirin bi dawî bibin divê şer raweste. Divê guh bidin daxwazên girtiyan. Serokê me 25 salan girtiye û divê serbest biberdan. Bigirtin û kuştinê hûn nikarin dawiya me bînin. Emîne ya li cê ji balkişan ser daxwazên girtiyan wiha axivî. Heta rêberê me azad bibe dê dayîk di nava têkuşinê de bin. Em azadiya serokê xwe dixwazin. Ew lê girtîgehan em ê li derve li berxwe bidin. Em ê li kolan bi kolan bigerin. Daxwazên xwe yên azadî bîne ziman. Zeynep Benîr jî got divê cîhan bi tevahî li dijî tecdîtê derkeve. Lê hemû dewlet bûne yek û bêdengin. Em azadiya serokê xwe dixwazin. Emîne Ayaz jî diyar kir ku rêber Apo divê bi malbat û parêzerên xwe re hevdîtinê pêk bîne. Tecdît zilm e em bi salan e ji bo pêk anîne aştiyê diqêrin. Belê YPJ li İtalya hevdîtin pêkanî heyeteke rêveberiya Xwezîra Demokratîk a Bakur û Şilatê Sûriyê pêjê ji bo hin hevdîtinan li İtalyayê bû. Heyeta ku ji nûnerê rêveberiya Xweser ê li Ewropa Abdulkerim Umer berdevka yekînên parastina jiniyê pêjê Rûksen Muhemed û hevseroka nûnertiya rêveberiya Xweser a li Swîsrê Medya Hesan pêk dihat bi parlamenter û endamên senatoya İtalyayê re civiyan. Civîn li paytext Roma pêk hat ezmûna rêveberiya Xwezîra Demokratîk rola jinan a di hemû saziyên rêveberiya Xweser de pergala hevserokatiyê têkuştina de jî Daişê rewşa girtî û malbatên çetiyan ambargoya li ser herêmê û sûcên şerên dewleta Tirka dagirker hatin nirxandin. Heyeta İtalî destî şan kir ku ew rewş û geşedanên li Bakur û Şilatê Sûrî ji nêz ve dişûpînin wiha got. Ji destpêkê ve em şora şerojava dişûpînin nabe ku em çavên xwe li têkuşina wê ya li dijî terorîzmê û ezmûna modela demokratîk a tevahiyê gelan di nava xwe de dihewîne bigirin. Em ê ji hikûmeta İtalya û civaka navnetê wî daxwaz bikin. Erkên xwe li hemberî rêveberiya Xweser bînin cih. Desteka aborî û mirovî pêşkêş bikin û ji bo rastkirina rêveberiya Xweser hewildanan bikin.
بله بردفکای پیج رکسان محمد دیار کرد به خبرستن هم لدیجی ایریشا لسر جنان و هم جیا لسر آخا و شرد کرد. بردفکای پیج رکسان محمد ببونه 8 داره روژا جنان آجیهانه جارجانسا مزبوطامیه ماره آخوی. بردفکای پیج رکسان محمد سری ده 8 داره لهمو جنان پیروز کرد و گود هم لدیجی میتینگران هم جلدیجی باوک سالاریه تیتکوشن رکسان محمد وها بردوام کرد. یه پیج پرگالا میر سالاریه سروبین کرن و باوری خوی آزادی بگوتنا جهانه کنو پیکانه جهمو جنین جهانه را گهان. ایرو دنوا یه پیجده یکینین اولکاریا هندورنده به هزاران جنین کرد، عرب، سوریان و ارمن ایجی جهین جدایین هرمنه جهدیگرن. رکسان محمد بالکشانسر ایریشند پیواجه شورش روژاوا ده هم ندیجوان هم جلسر آخوان او ها بردام کرد. یه پیجه رگزا جواکا دموکراتیک جخوره کریه ریبر ده جواکا کو املیدی جینده هر تم پولیتیقیا کوم کجی قر کرن جچاند دور کتن به اخلاق کرن و به ناسنامه کرن هاتیه مشاندن. جنان دناوا شهر ده هودان خو مزن بکن بیه پیجره جنان فرق کرد کو هک جن بو باوری جیانه که آزاد هبه جبو خو او گل خو تپ کوشه دکار سر بکه و سرکفتنا کو هات بدس خستن جبو همو جنان بو هوی بردبکا یه پیجه قلا اکادمیه کو هاتنه وکرن شکر او وها گوت دوان اکادمیان ده ناسکرنا جنان آن ناسنامه او دیرو که خو اساس تگرتن ev akademi jide speka damızrandine ve hene ev jide nişandan ku şoreş ajine ne bitene çeke de heman demede bine sazi ke fikri bizana bun hatiye kazanç kirin bi ye pejere şervanen jin de qada leşkeri de peş kedin de qada ideolojik de jigele kurbun carek edin nişandan ku hem lidici metingeran hem jilidici pergala bavık salariye tekoşine ke zayindi heye bi qatil kirna jinan re politike ke qırkirin etemeşandın de kesiyeta jinan de hev dedin şoreşe jihole raken bütündi u işkenceye hev dedin jin seri bitevinin leydi ve evvere zanin ku eriş çıkaz zede u cur be cur ben amede kariyer meji avqaz hene ilhama herimezin ave berxudane ji berxudana reber Abdullah Öcalane em bişere xwe armanç dikin ku pergala tecite jihole rabiken eme veke jinan carek edin nişaniwan bidin ku eme paş ve gave navejin Ruksen Muhammed peyama xoya 8 adare de jivha banklı jinan kir 8 adare de seri deli reber Abdullah Öcalan eriya jiyana azad lime vekir u tekoşin hini mekir pirozbe lehemu jinin cihane yen tekoşine azadiye dedin u jinin yejaz tariku vina jine ispati hemu cihane kir pirozbe es 8 adare lehemu jinan pirozdikim بلن بری خواب دن یمنی لی یمنی ما فیجنان بری کوپیک تینه بن پیکنانگو سیستماتیک لیخسنه شپاندا ما فی مروان بداخونی کراگاند کو هر دوالیین شهر ین لی یمنی ما فیجنان بن پیدیکن لیخسنه ما فی مروان راگاند کو پشتی حسیان پایتخسانا اوپرانیا باکوری یمنی کنترول کرن آکو کرن دستی خواه جنگی با آسنگی لپیشیا لیو تفگر اجنان گلکی زیده بونه دستلاتا یمنی و STC جی لباشور لو تفگر اجنان آستنگ دکن. پانل از پسپورین یمنی ین نتوی نیکبوی در راپورا 2023 در آگهاند لهره من دبن کنترل حسیان ده گر و گشت اجنان هاتی آستنگ کرن. لیخسنا شپاندنا مافی مروان جی دهشت چلا 2024 ده نامه اکش وزارت مافی مروان آهوسیان کنسی دمکیا باشور و دستلادری یمنی رشان. STC devdeçile de bersiv da rexisne mafê mirovan îda astengî li pêşiya jinan red kir. Lêdanê rexisna şopandina mafê mirovan ragihand ku STC raz dibêje Hûsî û desthilatdarî Yemenê hîna bersiv nedara rexisna mafê mirovan. بله لانقره 19 کس هاتن من چافکن پلیسین دولت ترکیه ساعتین سبیده لانقره بسرگلک مالان da girtin diserde girtin anda Nujin Altun Kılıç, Ümit Bozan, Busenur Öztürk, Abdülkadir Bakır, Barkın, Helin Kaya, Diyar Hatip Bilen, Lokman Sefkan Özgan و محمد اوکای هاتم چافکرن هات زنی پلیسین دولت ترک ده ما بچافکنه ده کسین کو گرتنه درب کرنه و حتی نها 19 کسین هاتم چافکرن 19 کسین کو هاتنه بچافکرن برنه ناونده پلیسان
ولی ایران دی سال 2023 ده بکیمانی 804 کس هاتنه دار بکرد. مافی مروان ایرانه کناوند ولی نروژ و یکیتی لدیجی جزای ایدام کناوند ولی لپاریسیه راپورا سالانه بشاندن. لگوری راپور دی سال بوری دل ایران بکیمانی 804 کس هاتنه دار بکرد. سازین جواکین سیویل دیار کردن که لگوری سال 2022 643 بداروکین زیاده بونه و دست نشانگیرن که سال 2015 ده 972 ایفاز پیک هاتبون و جوی سالی و ور و سال هری زیاده داروکین لچه بویه سال 2023 هر واد راپوری ده هاته گوتن ده 20 سالین داوی ده اف جارا دویه مکو هجمارا داروکرنه جسادی 800 در باز که به چین و سعودی عربستان را ایران یک جوان ولاتانه که هر زیده داروکرن لی چه دبد لی ایران داروکرن به دارزاندن در حقوقی پیکتی لگوری راپوری ده سال 2023 ده بکیمانی 471 کس جبر سوجین تریاکی 282 کس جبر کشتن هاتنه داروکرن سال بوری بکیمانی 22 جن هاتن دار بکرن افریج ده 10 سالین داوید بو هجمار هری مزل سازین جواکین سیویل راپورا به 100 روپلی ده دیار کرد که پشتی سرلدان داوی دار بکرن وکه امور زختا سیاسی ته بکارانی جنا جوان آکور جنا امنیه 22 سالی د ایلونا 2022 اند له تهران جالي پولیسن قاشو اخلاقي وهات قتل کرن او باشه سرهدان کومیناوي نهاتی دیتن دست بکربو دایرکتور محمود آماری مقدم د داخوینه داوید وهاگود ترساندن جواکی یکانه رژیم خپل سر د سلادری بگیره او جزای مرنجی اموراوی هری گرینگه لګوري سازین جواکی سیویل 2023 اند تنابره کسین هاتنه داربکرین ده هری کم 8 خو پیشاندار هنه محمود آمری مقدم دیار کو او بفکارن جبرشر اسرائیل و حماس لدیجی وان داروکرین و کشتنان نرازی بونه که ناو تیوی یا خورد نی نشاندن ولی ایرانی لیالت سیستم بلوچستان ارتجا به مزناهی 5 بهنوک 6 پلیان چه بو ناوند سیسمولوژی نتوی ایرانی راگاند کو ناوند ارتج باجروکی فنوجی سیستم بلوچستانیه سازی ارتج گرد ارتج دمجمیر هفتی 5 لگوری دما هرمه دکوراهی 8 کیلومتری ده چه بو ناوند اداره کریزانیا سیستان بلوچستان داخونی دا گوت حتی نهال لسر خسارین ارتج تا آگاهی نگشت بردستیوان ولیکن کوریجا کجی بونی راپرین پیام شاندن ایرو سال بگیره سوسیان راپرین باشوی کردستان 5991 خلک باشوی کردستان دیدم که کرده دسرات رژیم باسا فاشیست همو خاک باشوی کردستان درخستن کنگره نتوی یا کردستان کنه که پیام کوشاند و گود آواکرنا پارلمانتو دامزراندن حکومت هرما کردستان برهما راپرین نهاکتی بن گفین تونه بونه دوی لسر پرنسیبین راپرین کو یکتی نتویش ویده جبو داوی آنینا دوبندین سیاسی و برجواندین حزبی خبات بین کرد ریگزین دموکراسی هل بجارتون روبری باش پیشو پاندن پرسکریکین گل بین چرا سر کرن باوری گل بر زندگی کرن بانک لعالی سیاسیین کردستان ایجادکن استراتژیکین اجتماعی دانن سرماسه گوتوبیجی و ریل بر دجمن و داگیر کران بگیرن ریخصنا جنین آزادیا کردستان ریجا که جگود خلک باشو کردستان بهویه که مزن رابون راپرینه لی نها حریم دبن مترسیا داگیر کنه دیا ام بانک لری خصنی شان دکن به هفره خودی هلوس بن لحمو کردستان به هفره تکوشنی سر بخن ولی ریوبری خسرا شنگال دا خوازن گلج سودانی را راکاند سرک وزیر عراق محمد شاه سودانی ایروج بوجار یکم سردان شنگاله کرد سرک وزیر سودانی لودری به پیکاتین شنگاله سرک عاشور که ستن شنگاله رجویا هر ول سر نوې کوردیناسیون هیزو پیکاتین شنگاله حسن حجی هفسرک مجلس خاطر دموکراتیکا شنگاله نایب شمو وجدستی عشایری سعید ملهم تبلی به هفدیتنه بون لګور اگاین هاتنه دست خصن سرک وزیر سودانی ده هفدیتنه ده درباره وگره ازدین لکامپین باشو کردستان جنوب آواکن شنگاله و دیار کرنا اراده نو شنگاله ده چند پیام اساسی دانه و روجاوا هفدیتنه دوی چرچوه ده پیشکتیه ده هفدیتنه سرک وزیر سودانی دیار کریه کوه حیاتی ماه 2024 کامپین لباشو کردستان به تمامی ورنگرتن و همو ازدین لکامپان وگرن شنگاله
هر وها سرک وزیر سودانی دست شانکریه پشتی وگرا گل اداره نوی شنگاله و گل شنگاله را وره آوا کرن یک جی بریار انگلینگ ده هفدیتنه ده هاتیه زمان جی اوه کو bütçe ango mizani şengale ku hayana hadnav bütçe giştiya parizga mesul de bu ve vaqatandın ango bütçe şengale jinha o pe ve xwaserbe Serok Wezîr Iraqê Muhammed Şah Sudani ji endamên encûmena Parêzganî nû wê re ragihand ku jenosîda şengalê sembolek din a قربانیدان و برخوادن یا دیروک عراقیه بریاردا کو دیاسیا بچه ده 5 میلیارد دینار جبو صندوق واکنا شنگاله وره و قطاندن ریبری خسرا شنگاله جی د خوازنامه گل اج 12 خلام پیک دهات پیشکشی